Čuješ, Miha? Kaj boš zdaj naredil ti danes? Ne vem še, bomo videli. No, zakaj si prišel? Rojstni dan si imel? Pa nekaj darilo s tobo. Kako? Da za rojstni dan, skočil s pedalom. S pedalom greš skočiti. Kaj to tega bojo dali tisto stvarco gor? In pol boš kaj? Ja, jaz upam, no. In kaj na Anger gora, kako to vzgleda? Po mojem, bomo videli še. Pustimo se presenetiti. Ne, v avion te bojo spustili. A? V avion te bojo spustili? To smo bojo, verjetno. In pol boš skočil ven. Upam. Pa ti ni strah, ker to je malo tak človek. Zdaj le še ne, no, bomo videli. Ne veš, če ne fora, če Bog hotel, da letimo, ne bi krile, ne? Ne bi dal, ne? Ja, valjda, ne pa. Ne? Tako? Ne pa jim pa dal, ne? Le, bravo, respekt. Za vsak konektor, ki bom ga pripenjal, bom posebej pokazal. Pa ne počukajo. 100% da bi pripenjal. Jaz vem, da sem samo ti ima 300. Zgornik. Ko bo prlo, ko ti ta zelo nastana. Vse lepo in prav, samo mene to tu skrbi. Danger. Peugro Gefahr. Dobro, da ne znamo angliško, ne? Ja. Jebe se nam. Znaš samo slovensko, te to sploh ne bi skrbelo. Ščike? Ne. Is a balloon shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck,
and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. So let it get away on the road. Fajka? No! Jebe! Kak je bilo, Miha, povej? Fenomenalen. Gremo spet? Ful dober, gremo še. Zdaj, da še da pilotno ceno? Boš pritiski zanačal si ga že?